Curacao nomás pakai anyway. Y aplausos a Peña Esun, candidato en contra compitiendo para Miss Playa 89. Aquí el miembro mandibulado, haciendo gentilmente afortunadamente disponible. Pues Peña Esun, candidata en contra compitiendo para Miss Playa 89. Patio patras di Hotel Holiday Beach Hotel tabata colma quindi era tardi che andano a bini pa divertir un rato sina uitando e concorso organizzato pa CYBECO chiama Miss Playa. E sa che un concorso culturale e tawardu organizzato con partecipazione di tur candidata nei sertamen di Miss Curacao. Su altura da 1,65 m, peso 61 kg. Lo normal un peso para un jinete 5,45 kg. Es que me pienso con vos, Daniel. Danke.